Arise and shine, for your light has come. Auckland, Auckland, Auckland. We are glad to announce to you next weekend, 27th of May, we're going to have first anniversary of Light of All Nations in Auckland. And I, Apostle Peter, going to be there on that day. I just encourage you, if you're in Auckland, if you're in Australia, if you're anywhere in Pacific Nation, you need to be there. And we're going to have morning service start from 10 o'clock, and it's going to be a time of prophecy, miracle, healings, and it's going to be awesome time. And evening service is going to start 5 p.m. It's going to be a night of worship, a night of praise, and a night of celebration. So you don't want to miss it. You will have to be there. Invite friends, families, those that need the word, those that need to be healed, those that need to be delivered. My God will touch them. My God will meet their needs. So I just want to encourage you to be there, so that me and my son, Pastor Wade, are going to be there, and the miracle is going to happen like never before. So we want to celebrate your anniversary. Light of All Nations is you. Light of All Nations is not a building. Light of All Nations is you. So we encourage you, Auckland, to be there. Their time has come. Arise, yes, arise and shine. Their light has come. This is Papa P, changing family, changing generation. You are blessed. See you there. Hello, beloved. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad on it. This is Pastor White from Light of All Nations in Auckland. I would love to invite you in our first year anniversary celebration on this coming Sunday at the 18/16 Lampy Drive. So wherever you are, wherever you're watching from, please feel free to come and pay your ticket and come and let us enjoy together with us our one year anniversary. And also we're going to have our morning service, prophetic healing and a miracle atmosphere. You cannot afford to miss it. I would like to announce all of you who are watching in this video, my spiritual father is gonna be there, Apostle Peter Imani, Apostle Fire. You cannot afford to miss it. Please feel free to come and let's enjoy together with us and feel the power of God. Only one word can change your situation, can change your circumstances. Wherever you're watching from, please feel free to come and let us enjoy together our 1 year anniversary. And also we're going to have our celebration in evening service. Admission is free, and we are looking forward to see you there. In Jesus' name, you are blessed. You are blessed. Shalom, shalom, shalom.
Tusina pese male sungana ia pa ngo tsalo ngol pule male pese na fa mai e o le pese ia na te sui na launga ya ai fa malulu tu la vale tato suru yo no fa le tonu fo yo le tato Facebook live ya na sa lu tu la vale tato po kala me dungo tato wala leo pera fe malungo le tato simple video app dungo tato website ya fa malulu tu ya te tonu ya fa le singa malulu o ko kasi malulu sekali ya ni sila ya fa ya ko fa malulu aku ora kiri ma lili ya tato si da tu la me fai mai do fa ma fa aso aku ya vai viver lá ia ma fa ngai ka ko da ma me nga sa kupu ya le sa wa lo aso mai vai ver lá ele ko ma fa ngai ka ko me ne o ka opa kel marulu so na tala fa tala va nga fa ma fu mai fa la mo lo sai ma lo la va me le tato lo sai ma tu tato le ya me lo sai ya tato ia na pau me le vesi ia ma kango ko ile ma uni mea ia ma kalepe nei mea to le awa o kalepe por que fongi na ko ia nei o le que fongi vanga o tatu computer tatu machine ia kalepe ise me na fa e por na me na ko ia oh ia tara fa John my sake tara fa John my sake my Lucy Cooper my hello ia to my tell you some man fa mara se na fa ko akamia se man fa la akamia ke pi ora aka foi ni aka fa ma ngai mai oi ele aka ula mai ai ele aka fa ma ngai aka pi foi ni pi aka le la ngoma me ki SAMOA sori ya sori ya usali SAMOA ya SAMOA asero aka le ke le yo aka ngi au lo le ngi kengel ma ko mu aka le ke le ya wa longo mai kinge pe ui okay pira ku mai yo okay pira aka mai yo ya nga o malone yo kinge mo mo na ko ya sa ole ke pia on mena te le tatu le aka ngi o ko si aka mai me aka tava au le te le fai ngoi e lo matua vo le tatu SAMOA so aka tava au me o mana matua mai me uma dei mas buka me anu to mai o to temini o me uma ma ko mai ai mas me ala ma kiri fo mai yo le fa pela ire ya nga sa ko fo mai ala pa ni se mo ko fa kai fo mai ko ya le fa pela ko fo mai ko wa ku le fa mai awa le yo ya le tau fo se ma tu o ma tu ya ko mia o na uto loa me uma na uto fa titilo mai me uma langa maku fai ala fai me vai ngala io le hao io malamo le hao il to ma fo fa uto titilo me na me ole wa so furbi tu tu la so matasi ya aso la kulo e matu lo fa tali mele fionga ya to aso ili au to ili petelo li ya tu sai fo mal tatu aka mai ya lo ke video ko fa talo fa tia tai sua i luo yohane pena Filipe lo lai ko fa ke fa le kong lo ka lo le ulo ke pi awo ese mera kai fora ulu la ko ia ele ese mera ke mo kai fora ulu ya pero pesa o Filipe pe como ka ulu oi mana ia foi pe ka ulu foi ni e pese se ka fa le ilo ulu ma ko le ngalo ulu ke mingi ya or kanga ka foi la ka ulu o que lo fa kanga ka ulu mo la me fai ya vai me kupu ia ke mia ka ulu ia ave foi la ko ni de me le fale mai oi pa fa tapu ia a neti tu lima ko nai oi o ka so o ka sila o kele ka sila le tanga tale tang pala au mai good night mai good night le voi lo umma ko ya lang good night le fai mai ele pese la so la ko me pese ma le vale pe o le la tatu pese la umma pese la o lo atu lo e kolosi atu ele sunga na ya tofa le fionga la tau ni pete lia e ko tatu ata mai Chifa
Mariana sungana paunga sa ngol pule mal pesana o kasko kele va ngana lue mai ia pai ula vale lue mai tamaitia opo ta lava John mai sake lista ngam mole lava pe maua se no ka mai pese ku meko pai tropical band se ma ku siva ku ta lava sake umalo ta tu pese ale sungana ya John mai sake na tamaitia si dia ngan tu mala ta ma mai Serfina Nansen nonu aka KP ia pena fu Serfina ta ma tamaitia Serfina ia mai la tu umala na ta lava ma Rasco for boy le mafu mai ya ma John Mesaki la Serfina nani se non hai ke ya le sungana ya tapu ya net to lima my good night ya pena foi tau suro yohane Filipo Loabay a ya na la feme atu fale tonu lo ya makua kalepe lo mata lepe kale uru kepi sa ve pesa minu right taro mafu mai ya matola fona utau nu ka umur ke fo sinima ta fale so taro mafu mai ia ma John Mesaki marola verso fua mai lo sunga mista ngam ke pifa tala fatu Campton California it's 4:06 a.m. we call 5 1 minute no su 5 minute te ali tula e fa terminate ia na to umara na e te semanfa Lucy Cooper ia ma John Mesaki o tala terminate alu tele la ta tu le pese la moto ta tu pese sunga Filipo Loabay le fa ta tu le tio ya le foka on na tu ta tu le tio ta tu Facebook live ana sa on tu la vanilla pese na sunga Filipo Loabay ako se man io na pese terminate la kola se tu la ile sunga le ya la kama petelia mai statu tala mari matua io tatu aka mai ia le tu tangi telefoni e lewa video tu ai ia le tangi telefoni mantua le tatu aka mai ia mai kau kala mari e mai sunga le oko kali telu tala mari e mo se ata mantua foi
Pe ona fai mai le sunga petrolia pon na sfulu ala maso o le tino e pe a fai te ata ia le wakai ma telefoni a fai fast full fa ia pe a fai na e te afu ia pe a fai le kele aka ile la le tami ia fi fa talo fa tu le fionga tu il petrolia le fa tasi mai lunga tato le pa talo fa fionga petro to le ma lo se fu mai ia sa malo atu le se fu mo ria le so ma ri fa sala so noi na foi o le lava mo ria fa stai fa talo fa foi e toro fa pe onda mai mo atu I la o fionga no mo tato le tio ia po le fa so mo foi lo mo tato wala leo after mo le fa tato na fa mo la no foi a Mr. Gago after la ia ono fa la vision fa le ton wal tato Facebook live ia o le no botua na close ya termina ia le la fionga to lili ia no meta wa tu fa ta to no mai foi sounding sa ia folinga mai le mai le power pe le mata falo ina atu ma KP pe kausipaka ko ma ua I le power o el mele ia le malo se le power no ia o po mai mo el power o le pawa foi na le pawa kise po la pawa le te sa no ia fui ava ini le pawa le mana le na fai mai Yesu o watu le mana sa ia te e tanga te wal watu le mana o ai le sa pa I me te le ala fisi le Yesu o tanga te le pa mai ia pe lo pe po sa mo o le fale ma sa mo le mana le ai na le tausina no falava ia ma tau le foi o le toi fa mai na me na mana ia mani fa malo longa temine ia o ma fo temi sa fa ko na mana mi ia fa me na ia ai o le mario lo so no fui a vai lili o le sia fini ia sa ma tu tala no na ia fa tu o stina ia po stina le sa pa ia tu I pito o fu le o Yesu ia wa to tele foi la to na to fa no mo ia Yesu e te ia la tala to le fa le na yo ina na fa le tinale na o lona fa tu na no pa il pito o fu Yesu ia ma ta to ma fo ila na fa matalanga na fai mai na fa matalanga e na o lo pa ia tu lava I lona ofu o le a o malo lo ai sa le Yesu na ma sa fo ile e le fa pe fo sana tala a tom o te malo lo ai pe o pa ia tu se pito o pe si na pito lo ofu e pe ta ia o lona fa tu na lo ai pa ia tu mo lona mauti noa e malo lo na mai ia pe pa ia tu se pito o fo le Yesu na la we fa ka wi ala ma tala lo fa ya tu a pe fo le pe fo le wa o ke o la tu fa ma tala ya ale fa pa ale lo fa tau ya mal mena lunga le ya ma se mena la o mal va ngala no tu lo tu mal mana ya sa o le se me pe no fo ring mai ya ta pe sa ya lo fo le pe tu la fo le ngale ele ya ele pa mo ila o po tu la pena po la wo po sa wa le se me ala wo va ngala sa pa mo ele ofu na le manga fanga me ile mo sa ma o Mr. Gago ya ala fa tala wa to ile ya ala va ko ne tami ya ma tole ma futa to tele la to ya bo ngalo ya pe isi me te fi fa ma to ma to no pe isi me na tupu ne ya so ya oe ele ngata fo le se me fi fa lo mai ai le fa me ta to ata mai ya lo fi ngata ile ia le ai o se me sa fam fa fo le fa tino ne ya so il mo sa ko le mate o te tausi ai ia le tama se o fine ia polo grandora ia masa ia le no fo ile ala ane lava ia fa fo a fo ile ia fo ma se al pa ia no malo se ta tu tino ia SAMOA se no fo ile o te sui nai ia lona nepi se tulo ia man tu fo ina Mr. Gago o mai ina fa pene e tau na ta tu fo ia mo ta tu fa na wich ia wa e alu aso sa waso ia fo le tani ia la mana mi fo na suini ta ia ta to na ki ba ta to ma tu a Mr. Gago sa o le tu langa le ma le tu langa na e pe sa be fia na fai ele se me foi le pe e te ino foi le fai ai pe se me fia ia tatu e ka sia ia fai ia tatu matutua foi ia ai fia ne tatu fai na we tu to suita to ia o le o me fa pe na fai ia la to e mo ia te mulu mai la to fai foi ia tatu ya fe me la to wa ese me ia tamaiti laiti matanga tamatua me na la ba se banga fa fonga tatu me na matua ino ala to me ese ia me pe ka me ki laiki e laiti ia au tanga tamatua ia pe me finga ka ia e fe me ne me fa la to e fa swati ia a ke ro sa foi la to yo le se senga na
ia sa le la ia o ko la fo nga ia ai o ni so me sa fa pe on na fa le ni ya so o ta pin plan mo sa ni la chef nei ia o le po na ta fa mai mai ia le fa sta ta la fo le budget le na e sa no ia ia na o ta aka ke le ora ia le kala el budget ia ma ko le fia el budget ono le o le mela ye o la o ke ia le budget mo tangata ia kakala kele o tatou tunu e mese a me o fale mai ia mese foi ia me o onga ia ma sta foi lunga benefit ia vanga le benefit ia po ala ko nga benefit na ia ia pe fale ke lo pe to fale tonu ele parte ka ko me o pisinisi a mese a pisinisi la iti to amata sa ka nga mai ku pe fale le amaka ia pe foringa mai e vakuale application ia decline mai ia pe le vai temi o le leipa o le national ia pe o sama tawina lava inisi foi o pisinisi sa te lava so soani mai tele malo ia ona o national ia e fia lava to me foi o pisinisi tawatina e fa ola pisinisi pe o la to ana ia fainga malo ia le leia pisinisi ia ola ila e pastura ngala ia kairo la sunga la fionga tau ili pola sa o e va ai tatu patele mo ela umane ia o ta o tu lava le pumoni na joia Mr. Nango ia po la fionga foi ia foi ava ili ia o so tau sa umalava o le mea lava tashi e ia lava tangata e fia ia foi tangata e le fia ia ai o le me tau na tātou taliaina e le mawhai o na tātou whaamaniaina tangata o mai tu Simon budget ia ma le foi tūlanga e le mawhai o na tātou sui o le tūlanga o le budget awa mai ale mala malo ia o kupele ave i ia le ia tātou mea foi le mawhai o na whai ai ia moa ula wala tōwia ia o auna ese mai tō te lo tangata foi le naue e fia whanongongo ma la tō fia loa po fia mo ave i le tupe ma le tupe ia o auna tōwia ia o au i o te whata o pora lava le mea tu mai ia o le mea lava le nau iai ia wai le mwhai o na tātou suia le fina ngaro malo ia wai le mwhai o na tātou wha o le moni lava ngai se se le mea ngai pin whai o i fosi si vai e le ai ia o le mea lava iai o le mea na tau na tātou talia ia wai ele si ala ngā o kufo i lea Mr. Nang o i lawa fionga fui awa i liri ia e le mwhai o na tātou suina le tue angi ana i eile matangi a mwhai o na fitu mai ia le la o le tātou waa fui awa li e na ia o inga lau tūlanga na iai ia e peo nasa e nae o ke ia e peo tūlanga na wawai atu kwa kele tele tupe na ufa alu ele malo i mea o le ministry la le o le afo education ia pena foi ma le health ia mana ia we mana ia pe ia e tau foi no so ani foi meu pisinisi light ia e kau fa ola ma kua afa pe ako pisinisi fa mo le afia mai le mako se mako masingi le se fa ele mako mele se kau fa so ani mai se mai se mele se kupele se fa nganga mo faingol mako polo keki dia ia ale le pro ke kida ia ole a familia ina mo mai nisi vole le faingal wenga ai ma ko pa fe le tu per pisinisi ia a pe wala a pe le wala talia ina le malo le ia le pa ia tulanga ia por national sa ke le mo kalia e mo le malo tala ona to telefone pisinisi la sa ia i lava tami ai national sa ke le la mo so swani la to ia la to tala na fa mai mo le kusa ole le pa le wa ia ia e vaku e mana onga ia e sa wala kali le ai ia mafai mai fo inisi mafuanga mafuaina le ai ia ai lango le pa ia o la toanga ia me ele fia soani pisingisi ang fa per national le ai lo masa kali fa mai le te lo to vaku ku pele kom fai ko me ngai le ia o te tono le pese a wana tu sai fo mal fainga malo tu le mai fu ava ili ia ai dal pau level tanto me fai o tanto te fiu mo fia ia fa o peo na tanto tu ia he u level na matala mai ia o te fa long fo inisio tala ia o me fo ia te tu a o te matala mai ia me toi sa mai lava ia le me ale fu ava ili wa umita tai lo fa peo na fia fa fo inisi musika la o mo sa o miel tanto wa to kalame ne fia ya na ia la mo ta ya na leila ya la kwa ko nei tai masu na la fa kasi mai lava se pa ele tula sima lua ala la va ku nei tai la fa tasi mai pesi tasu lua ala va ku nei ke mai la ata mai ngo la ko le ka ku pesi sta si sunga le mai nga fe fe chan mai saki
ia ele ngata foi leo pese foi al sunga ya tati Filipo le la ile wa tonu mai ia la pese le kui meko ia fe kawi le la pese na le tala mali na la foi mai ia la fe o tau lili ia male kui meko le la sauni atu umma longa sa nga foi mai la tala mali na al waku lo marka kui meko ya walaila fa pese kala mali mo ka ko ni fias ya ka ko kala mali le ngai fias por ka ko aka mai o le mele ka o le faipele makaka fo ile faipele ia boyela se kasio aina fo ile Samoa ia la inga lai ke le ala ko papos ia o lo ile le sia fina sa vale ko le ile o siongi fo ile ali o le faipele ia la ko ka ngoma faipele sa ko siongi le faipele se na mo na se o sa la suma o le lo ia la pu o le lo pu ele umako kala asion ai oso mai pe pele ia ko ka pele ele umako kala ia la ko la ngolo ku ina fo vale sa ku ia asion la ka fa ia ko kala asion ai ka afi mai la vale fa pele ko pele na ia umalo fo ngale ia pe pa ila no fo ngale o la ka fa mai kala asion o ke po lo que vai ko ia ole ia fa ko umalo fo le dal pe fa ko ia le fa pele fo ia asion ia o ke lo le ngai le pulo vai o le li le lai ko ke kwa o ia fa le la vai o ke la ma e anga e ke mau ku ia ia le uno ko pu o le uno ko la ka fa ko ka la asion o ke pole lo ke lo le ia le linga o le linga wa la lo ko ka ko mu ile meno le ko ai fa ko la ka fa ko asion e ai fa mai ai fa pele ia o umalola wa fa la o umalola ia le wa o mawala la mo sa ko ia ka la asion il fait pele ia fa proclamation se fa ele la vai la suma ai le puru le sa so ma ora puru ka ele oe calo fai Não era uma coisa pele. Não pode levar aquele linha, não fala levar mais sei fa ali puru ka ele tá com. Era juga fakar me peru mal tato lagi ala fianga tau lini betul lia. Talo va til vai ngale betul nu mai. Era ka ko pese kama ale. Le pese na se ka va ko foi tato purka. Ele ko su e o fe ferese, ele se pulu foi se povi. O le pulu ka ele le no su e o fe so le ka pai.
fua le amakanga mga usi o koa lua kaonga e ngoko masi amora koa e sasa ai vai au me i koa soa a e tinu roa e ke fau fau koa vai se la ai o sisi ai o lo ua kui kui meko kui kui meko 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 si me sai komu le la au te se kui kui meko kui kui meko kui kui meko kui kui meko 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 si me sai komu le la au te se kui kui meko kui kui meko sa vali mai le teni ko mai ia kia e va ala me la tau fa akule tamu wo ku ke si mai no dance door ai moso mai ese le via mata ese e a pa so so e va ka i pe wo ata lo ma wa yo la o pe ai o ke le lo ina wo le tene vai le vai o si la si vai fu le ke le o fa e fa o kai ko a no e ma o ai fa pe o so na ai muli ya o e o fa vai si pa la lo e la pe sa o pa o na e o ma o le si pa ko e fia ya ale o le na vai se na te ma lo o se fa fa ya na besa na depan mana awal tatu taimi na lu wa e tu lu tu lu su val minuto tali tu la suma lu ya fa yo pu for kai bina to ya fa tai lava il sungana ya chan me sake na mafuta mai tai lava mai fa tai va mr ngango tali mana au tu sa fa me pese man tola sungana ya chan me sake na mafuta mai na amerika na wa fa so solo tu lava ina afali tu la fa in va me au ina tai lava mafuta mai ya chan ya to no fa male ina lo finangalo ina le pese na tu ku meko a tala fa tia sini va fa so pana foi sini paulo pana foi brian wiley ya masero fina la vale pana foi ya tamaita ya fan for slide ya lo mafuta mai de pule na tatu clap royo le mafuta mai tai la fans mafuta mai ya ile tatu por kalame ne po ya na pe na fa fonga mai ir kako kala mali na fe soli akepi soli o da sa sai o ta ka ta wanu fa isra pulu pekano Telo. Ngai fai no kala na. Wa so na pulu ka ele ya o fiu o na ko pu foi aqui. O fiu ka foi aqui o ka ele. Ara fa na ka me ya. O mai. O lei. A ko que fa o ko foi aqui o pulu ka ele. La fa pesca ma lo io o pulu pomi. Ya. Solva kola solva ko sol su enga le pulu sole ma tuala ele leile mele le el mo le vanga ia le me fai pede kan fa longo fa le tawri kan fa longo fa le se man fa mtala tu e sa leila awang e ka wang ku mai la mo si fa makala le ko le mai al mera to fa makala ko mai ala ku si mai fa la inga paula ngal ne no ko ku pele o le pulu o le pulu po inga o al pulu kai ya me si dinga o ro makasi me KP inga o inga le mo ko pulu kai na su ya chale o ma pulu sa wara ko sui o sa Aqui eu vou filmar o que era com ele, o que eu filmar não que, aqui eu filmar o que era com mano de rua não sabe. Betul ini ya matalo ya isi kami tu ini masih tahu stala malia na ya fatalo fatu bangan ba futu mai family line red f soli ai fai no suela pulu family su foi na ya pulu soli ko kena na tu desa suela tu pulu ka ya ai ke pe yo lisi bangan na lisa atau ini Kape fo diseli yang ala ko suala na mo ya ala fo ya wal fo ya ai ke fai fo nga afa tula fo melo kama yo la mo la ya fo ya la o ai KP le ai ke wa ma kwa ke fai ku lo yo kama le yo lo se mo fo le o se mo ai la mo o le mo vao ele se vai faz se aí no povão e faz mais falando com malo e lá por ele bem que o mai foi suel mo vao ele mo suel mo ai tela betul também kau ele apa ini sina tela foi lá com carro com pessoal ali sunga ali a Filipe lo lá o pessoal ele sa tu se fa pitola mo tato le tio também e ai pe fa no ai ya ele ai mas ngo ta ngo lo que pire que ele ir tato pessoal ya mana ya cai mai na pese ye utato fa no lo ma chi ela ko ka pese la tatu mo le 12 of tai le sco fire tati Filipe lo like
Yo ia foi le sa tu sina tato pese mafonga ina mantua awani ngalo jo le city fau. Al sunga Filipo lo lai na la sau nei tua il fai ungol masina nei ia o i foi te mangwa le sunga Filipo. O le ai foi statu fata noanga statu NightLine i le vai aso la valea la sau ni la city o le sa. O te nei. La ka a to lik masalo ke le fa fonga pese le a. Ia le la fa o pe mo ke mo mo. Le la ka ko ka ke fa ku makoi e ke i lo pese le. Fe ele pese fa so le sa moi ka lo fa le sa a le fe o ia lili. Ah, le wo ye e. O manga mix.
Loabay ia pe fatasi mai li tatu pokala me temi nei mantua awani ngala te oi si dia sunga na Filipo Loabay la sau ni tu fai ungol masina nei ona ia tatu pese na pe na fa fonga mai ai a temi sala ka ko tatu pese la ia se te fatalo fatu sunga nei ia petolia e fatasi mai lungo tatu leila la fianga tau lili ia sa fa longo mal pese ia la sau feedback man tu tau la bana feedback ko pese la uma ngal benga ale to fire titi e por sunga fa Filipo Loabay ya la uma le ya uma o mix uma na mix foi tu fantasia ya ala sa fa fonga ya ia matua okay la ba petelia ala sa fa fonga mai la sunga foi le pese foi e tato pese la sulango ye ya aba pe na ua se taui ma ono mea foi tu sai ma la fa fonga ya na se si me si foi lungo na ya na pe fa le feedback pe tu pa we fa pe ma over foi KP que ele foi ka so KP ya ana le ya ma tu ali balo mele te pe fa ko pe se fa mai e fa fuata to fa salama pe ya KP ya ele fa fuanga ko fa salama ka o ele pese le okay ya pese la ki se ki ya pese ya la ma ya Peter pese ma hai foi upor pese ya mana foi ma na ya la so stay was pese foi len fai ona fa fo mai so stay mi la volas man ia el pese o ka kalma na ia fafta tu le sunga ya Filipo ia ono le fa aru foi ono taimi ono ma fa faunga le ngata foi le o ia o le pueina ia o nei mea uma ia tu pe mea uma ia le fa tino ina uma le sunga Filipo ia ono lona fia fa fonga me tatu wala leo e pe ona amata mai te sanga lua suma leono suma fitu suma balu le ya fata lo fast fanga ma fata mai se lia tunga malo sini fata fa le sua pe na fo ima vanga le ya John ya pe na fo au kuso fa mai le firelei te mai tai ya Elizabeth Fasiata le ma fata mai lunga tatu Facebook live ya le fanga lo ina foi la tona lo ma fata mai lunga tatu YouTube channel pe na fo lunga tatu Simple Radio app pe na fo mai tatu website ya lo atu ma u ma le sunga ma le matawi ili ya ai o na la si le fia fia fa talo fa tai le ma fa mai o fa ta really ya la le ma tu la to su 50 minuti ma tu la wa ku mai ai na ya te oi ya po la fa si sta totala ma li na te sa uni mai ma tu le ata la va e pe ona sa no na fi e ka mo se fulu lua la va maso se fulu fa e pe su lua maso ya ka mo fa ya e to na ba ta to le ata fa ta pa ma ti pe nato fa ta ma fa mai Brian Wiley ya ftai lava ya la Serfina ftai lava ya ana to ni e se ka ko kala mari nga ka fia aka Sini Paulo ta ma ftai mai Sini Paulo e free fa sa lo ko free ko mi kala mari ya nei o ma o aka nga te mo ma ko la nga le ka follow ko ma ko me ne le fai mai nga fi an ne so aka lo anti aka lo anti ngai ke ba aka ku fa aka ku ba aka fa aka Savari aka. Kalau fai mana bea po ngale aka lo anti ngi soli. Ya ma foi le va ya tu no Facebook Mr. Nano ia le totelo la tolo va peona ma futa mai e pe o fei ya ma le sunga ya John Maisake ya o se si dia ngano tu na mala ya siniva ya ma le totelo la ho la tolo o foi ona e to lo wina ya ona tu sofa ya ma na foi mai ta watu o fa fonga mai o ya America ya Compton ya le o mai ta watu msama pe o tu titi lama afate ala fa ya ma o rau o termina na o sa ni si foi le mo etapa in venda mo fe alma buena ya ma ni si foi fe au lo pe na fa fe ngai ya le fo o lama fa u ya le tatu po ya nei la vai si na la sunga mistran ya sa le lava o to su libi no tele toy ya montu ofesi fa le tonu tal bukalame o le fa le tonu atu tatu musindi ya alisimo ye la faino ta felicia lisi po e ko fa manato tu lava tatu so le pe tatu tal no el po ala fe mo lili ya pe na el tatu so na le so lua uni ya wona ngalo ya o la so lua uni mantu tatu Queen's birthday nga ta lili ya mantua foi o le asolua o le ese le vai aso le alumana ine vai aso atu yo na tua le asolua yuni ya na e fa mana to nei New Zealand ya le asfana foi le o le masio foi le Britania
ia mai pe la fo silfia so tele o le aso tonu la fa pe ona so fo mai ia le masio fo le Queen Elizabeth ia pe la bo se vai meu juli ia pe ta iane ese fo ia so fo ia lo pe ona fa ilo mai na ele ngata ni New Zealand fa pe na fo ia Australia ia fa pe na fo ia Britania ya na la ya pe tu langa na eu fica le ma tatu so le na fa kusa ma tu nga fo e a fa pa tasi ma tatu tu tasi ma ko tu tasi tatu ro fa ma tu la bela Friday o lo que fa ma tu la so fu a vo la so malo anga fa ma tu la bela Friday ya un lo la Friday ya sto na ilo ya ka ko lo le ina tatu kala proyo pe na si va na tene loli e ka ko ta fa wai ya to telefo fa nga le tene mua ya si fu ta la lu fale ia afeino le young louse band ia pena fo male mela nga e ke alu refo e ono e manu malo e fang malosi ia po se tupe hot podo ia po se afu ia po se miana se tupe fo ia wa fo tona ila sa ia po se hot podo fo na ko fa wa wa ila winu pe fu bole lafa me tu e ke la ku fale a fo na wa wole ia ka ko fa ko wa fa wa to si pa ia la valisa so fo ari ka to ni ya mana ya o esse se tato ata ina pe esse se tato fa malo si lo su ya ale ui ya la kulolea ya wala kulola le fai au foile o langa se singa masanya foile ya i ka foile o langa lo ya wa fai ui wala ya le fai ui wala se singa fai au ai ka wa ku fai au o lai kan ni marka mai ki fa fol la ko fale la kulola fai au fa ku i longa la kulola fa ko a voi te fe o tali ie o la me wa etangie la me wa etangie fa pe a America mai ki o na ka wa misa ia lo kamama lo kinga ia fa kulola fa o voi te fe o la mo la to fa pe ai la tali o le tua ia wala kulola fa o voi le fushi mai ka mai ki fa pe le ma ka fa nga ja ko la me la wa etangie America mai ki o la ka wa misa lo kamama lo kinga ia fa mai lo le fe ia se o tali uma la wala no kala mo lu kama ko la mo la fe fa pe oi ia fa ko le fe au la il kama gi o lo kama ai fa mai le kala kama gi o nena la ka wa mi sai ka mi sa por kama o le no por kama ko ai ka kama lo ya ui ba na ia tele la ko mi sa ka fe so le la me no tupu la me no ia e pesa Maria verso una tarifa ore no fe au po me la avia no la ka wa mi sa ake no por fe au le ta ma ko miki ya tarifa la sanga me pesa la mala sunga ya picky brother falling Lema fine, Josinas or Lema final dalo. Lema final dalo. Oh, baby, my futsala to Fatina. Lema fine, solo fully, alone. Solo fully
Picky brother ya na pe reva fonga mai ya le tama fai lava ye stem tonu mai pe sunga picky brother le tama fai tatu pakala mai awina mai ya September pe reva fonga tu tasina pe se ya la venga tu ini ya tasina musika mar sunga na ya picky brother tas foi do halo tatu wa fai lava singa la uloa foi oi ni tatu i o Samoa lo ye ni la o ye American Samoa ona lo ngalua se i fasala ya awo o le volume 6 na CD ya pe tu langa na ya le la tam file tatu e ho mai foi e kom foi ho mai ni sila ya wa foi fala do ina foi o lanta tu pese i lo tatu tu ya fia ho mai ni sila ya le la tam file tatu apokalami e mai tatu umane ni ya ma le uso foi fia ho mai nei ya fala do la CD la fenga tau liri ya la utula mai 50 minutes on tale le tula suma lua ya ai pe tu langa na fa fai le misa le ngali ya ya ono le loa po ai le po ai le tama lo binga wa ulunga po mau pe foi le facility kam pe facility makam facility tama lo la sa lo ye la se o afi me ngofo e man reward tama o le kamiki le tama mo ia le ai e pe me nga lo ku sa me ngi na si ia si fai fe wa la mai ran kala ia so lo ia ku ka mo o la kala mo ge ro kama po oi le o ko lo kama ai ka lo sa kala no i o me le ka o misa ele lo por kama atelo eli so atelo eli ka tau lili o skemi so vale ko le paka ngai man ruwa ya ko ki ti me ka maki to tele automatic e ka maki ala ko vale ko ai to so automatic cha my are you my dad are you my dad ka maki fa ko le no ya ti ti lo tu to le kai pe da vo oi o fo ringa kai pe ya fo ringa oi ala la felan election ava Pengoi ku kusa le ma pa wa e fai lo langa ava o pa pe ina vo oi ya nga fa sa ava lo uso na tira ya e sisi kako kalmari e ta tele fa ma vai ma tu ma re fo aka ma tu le ta te ora vai tu ya ku mana pe me ka sia fa sia ya van tu na te ngai kele le mea o ka le mea fa mari sunga Filipo la ile lo por fe au ka ma ina la ya la pena for sunga sasa Folau o fe fa ele so ya na kala proyo la sulu yuni ta sasa ole kala proyo la sulu yuni na fa ta tu so na ta ateno loli ila sulu yuni mo va so nei a ona tua va so le la sto nai pena forte mai ta Johanna le kama fuka mai Johanna ke taulini Johanna matautia la vitinga ta ira Johanna Johanna pena foi Filipo lo live ta Filipo ma mai sini va ta falsua se siria ngatunga mala John Mesake ina ngai fe mai wa ngai la ngona ina lava de fia moe ma le vai ya la fa fonga mai lava ina i Compton ina America ya mai la to uma lava ya mafuta mai ya mai na vai mai na fai ai Elizabeth Fasiata tamalai lunga fe tamalai lunga ya lia lui mai ava Stefano malo lava malo pesto mai malo lava pesto
ia elo sunga tau lili ia tau lili ia le toi fa minuto al tule sema masalo la fa ma vai fo ia la fa ma losi o le ase ma fa ma losi mo tatu ni fia tau lili ia mo tatu tu a mese la vela tu lo mafuta mai tatu le mo ne po ia fa tai tele lava I lawa fiona foi ia a Mr. Nango ia ai mai se foi le fa fonganga ia nai tātou ana ia foi mai malu Samoa e te ona e tau tau lauina ia na tu swafa ia nisi lo ia I New Zealand ia ma pe foi nisi lo ha pe ona fa fonga mai fafu atu New Zealand ia pe o le malu tele le o America ia ai pe la foi ona silfia fa stai lava mo ia tu le fa malo mo le vanga foi fa tamali ia nei a fia o tātou takala wana o ni me foi le tātou titalia ia mai pe se foi le tātou te fia o mai ai ia e ole afia finei o la fa o matu ia sina tau tua foi lea ia I tu ina tu sina upu e rea ma fa malu si au foi lea mo tātou e tātou te le to e maua le aso le nei a Mr. Nango o lea la ia lea I tātou o se wo I se tasi ia lea I tātou o se fa malu si au I se tasi ia lea tātou upu o ni upu e malolo ai ai lo mi upu e fatina ai Mr. Lang okay ma fa mo le ma fa ko li piki mai le mai si va nga le fu tatu no mai la va le fu ka fe sofi mai no tatu o lai ele la o misi ala to ia fa mo le tatu li pe fa ko li piki mai ai ia le tatu fa ma lo sina ia no tatu pese ia ma tatu fa ma vai lo man tua tai au fe lo tai au tatu breakfast ma tatu mun so la so tai au pa lo fa lo tu so fu atu li ia ka se ko li piki mai ama ta fa ma lo sina fa mo le ala nga le o misi si va nga ia fu tatu ma le fu ka mai la va ia o se fa malo si ang mo tātou fo ile ina o se fa matlanga ina fai ona vea I tātou ia o ni tangata leanga o ni tangata le lei ia tātou mana tua tātou te le to maua le aso le nei o lea la ia vea I tātou o se wo I se tasi ia vea I tātou o se fa manianga I se tasi ia vea tātou upu o ni upu e fa malo loina ai lo ni upu fa tina ia Mr. Tai la tau lili, pero ai la so tai au, ai manuia tene poi malolonga. Fato fa mo le taimi. Ia fato fa tu so malo lava le tau tua, na foi le ia mana paru Samoa. Ia so se me lava le kolo pe lo fa pea ona fa fonga mai ai. Ia mo ni malo no fire mu, ia pena foi na fa miatu. Ia na to la fa pea ona lo atu. Ia fa ti no ina fa amanga lo. So forth. Era. Far
fa o se te fa talo fa tola la fionga tau ili ala mena te fia fingalu yai Lei no FIFA kalo fa ko skengi ko ngalo Julius Santos. Ngalo kuma kai for dako life. o ia kalo fa ia fa talo fa fa yai ya tau ili Ma lo le lei ta hini tona. ia so no mai Ya no ye uma pau na. o ia tai la ia ai le ngata ia le la ko ka ku pese sunga ya siva nga walesi ya le fa pena fa mal pese sunga Filipe la ia se ta le la ta Ya so fo mi sta no se fo au uma. ia fa se fo tau ili manu ia ho ia fa se fo pala na a te mina ia le fa ko fa ku pese sunga ya siva nga walesi ia pe ona mafuta mai tai la vale sunga ya siva ma tol sunga ya siva la fa ta simela stofi ia tu sa fa mal ta tu po kala mi NightLine ia wa fa fa lo ino no fa moi e pe ona e last Friday nei I na le tatu kala promo te nei manuia te nei po la tu nafta mafuta mai sive vai nga wala si malpese la holo mata ilunga ole lunga e le la taf a le la fa amuta fa uma tu tan programa manuia te le pa fela la sata hau fa kai la mafuta mai
Maria sunga na asive nga walesi ya ore nga la stofi fa tasi me sunga asive wa foi tatu fa tatuanga temi lava ni masani NightLine la stofi nei ma leiva se pa ele tula se martasi ya tasi na pese fa mai ka via ka oko ma oi nunga ro moenga paloi maka se ya fa mai se ya ngoko la valisi la ma lisi po ko la la veta otto e lunga lunga o tara ma futa mai ma nuia tele po I fa sanga foi tatu tu fa nga malo loga. Pero aí lá só tai ao, vai lá vai mais futsal mais.